Nako ke ya bosupa dikgang ke tsa Botswana Television re di gasa ka tlhamalelo go tswa toropo kgolo Gaborone ke go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Banka ya Botswana e sekaseka tiriso ya ledi la maranyane kgotsa digital currency. Toropo ya Lobatse e tshegetsa mabelo go gopola botshelo jwa mogaka wa kgololesego Samora Machel. Mapodisi kwa Fora a batlisisa leso la moemedi wa lefatshe la Afrika Borwa. Go segonko tla re nela tsa metshameko ha re ntse re tsweletse Patricia Shumanyane o rana ka puo ya diatla o songa mogela abo o di amogele pe go ntla re mogolwane wa banka ya Botswana mme mosetsana gape Tobeza a re ba mo dipatlisisong tsa go bona gore a gona le kgonagalo ya gore banka eo jaanong e nne le dila maranyane kgotsa digital currency o buile fa tsamaiso e tla bo e le maleba ka jana tla thusa lefatshe leno go nna mo seelong sa mafatshe sa ditsamaiso tsa madi tsa maranyane mme Tobeza o buile se bo she mo puisanong le lekala dikgang la Botswana Television mono Gaborone a rutle pego ka tsholofelo Tombali. Go tlhamiwa le go ratiwa ga madi a mo maranyaneng go ile ga fetola tsela e tlwaelesegileng e batho ba lebang go banka ka yone ebile se ile sa pateletsa dibanka tse ditona tsa mafatshe gore di ipotse gore a le tsone di tsenye mo tirisong madi a mo maranyaneng semmuso sekai banka e tona ya lekgotla la mafatshe a Europe e ipaakanyetsa go nna le digital euro gore le yone Bank of Botswana e ska ya salela kwa morago e ntse e dira dipatlisiso tsa yone tebang le kgang e. At the moment, the bank has not yet committed to issuing any digital, any central bank digital currency. Mo nakong eno banka ga ise itlame go ntsha madi a mo maranyaneng re santse re le mo legatong la go dira dipatlisiso tse di akaretsang go lekeletsa tiriso ya madi ao ke batho ba re ba tlhophileng. To include the use cases to see what really the CBDs can be used in Botswana. Gona ga tlhalosiwa ka botlhokwa jwa go dirisa mofuta o wa madi. There is a possibility that the digital currency, if introduced, can improve the payment system. Gona le kgonagalo ya gore madi a mo maranyaneng fa a ka tsenngwa mo tirisong a ka tokafatsa dithulaganyo tsa dituelo tse re nang le tsone. Gape re tlhoka go tlhomamisa gore pula ka nako eno e maranyane a dirisiwang thata e tla tswelela ena le seriti. The pula has a place and it can still be used as a legal tender. Le fa go ntse jalo Bank of Botswana ile ya gatelela boleng jwa mofuta wa madi o leng teng segolobogolo dilo tse di sireletsang madi ao. Then there's also what you call the security features. This is where, sometimes with some noise. Go na le dilo tse di sireletsang mo mading a rona. Madi a mangwe a na le selo se se dirang gore ink e kgona go fetola mmala fa e sekemesiwa mme gape go na le madi a mangwe a tsentsweng ditshwantsho tsa holographic. There are those stripes that are drawn in the notes. Some are embedded in the notes, some can be on top of the nose. Banka e neng e keteka letsatsi la segopotso la 50 mo kgweding eno e ikemiseditse go dira dilo tse dišwa gore e nne le bokgoni jwa go gaisana mo lefatsheng lotlhe le go nna sekano se lefatshe le ka ikgantshang ka sone. Tsholofelo Tombali, BTV News, Gaborone. Moemedi wa barulaganyi ba mabelo a Samora Machel Compatriot Marathon re le tsweletse Moshabi o lebogetse le go tlotlomatsa mabelo ao a ileng lwa ntlha a tshegediwa mo toropong ya Lobatse e le tsela ya go gopola le go tlotlomatsa mogaka yo gape e leng tautona wa pele wa lefatshe la Mozambique re Samora Machel. Letsatsi le la segopotso sa ga tautona Machel le tsamaelana ebile le wela mo letsatsing la matsalo a gagwe ka tshwetso ka kgwedi ya Lwetse e le 20 le bofera bongwe ka ngwaga wa 1933. Gilbert Mogorosi ka pego. Mo potsolosong moemedi wa barulaganyi ba mabelo a Samora Machel Compatriot Marathon o supile ha mogaka re Machel a dirile go le gontsi mo ikgaratlhelong ya go golola lehatshe la gabo mme ya re mo mosepeleng wa ikgaratlhelo a heta mo toropong ya Lobatse mme jalo go bo go le maleba gore ditsotse le segopodiso di tswelediswe gore di seka tsa nyelela. Re itumetse thata ke mo thata gore ona re magaka yo Samora Machel yona a sabetse kwa kana yaano go supa tomagano ya Botswana le Mozambique le sone se re mo sa Botswana gore Botswana ona itse ile botshelang teng ka kagiso yaano lebelo le toro ya militimo ya ntoro le tla re romaganya matso o mabedi mono wa lebelo la gompieno ke go tlotlomatsa mogaka Samora Machel
presidente ya pele ya Mozambique o e leng gore o kile re le batho ba lobatse ra mo amogela mo motseng wa Rakgaboesele le bone re ba gakologela mo e leng gore mo nakong ya gompieno ke la ntlha re simolotse ne re tla tswelela re simolola ngwaga le ngwaga gore le batho ba lobatse re ne re keteka mogakao. Tsholelo ke go godimo hela thata gore mabelo a ibileng e le lwantlha tshegediwa mo toropong ya Lobatse a tla nna thulaganyo ya ngwaga le ngwaga e tla thusang go tsosolosa serodumo le tshwaragano ya banni ba toropo ya Lobatse. Mabelo a Samora Machel Compatriot Marathon a lejwa e le thulaganyo e tsamaelanang le go lomagana le dikeletso ga mmogo le megopolo ka kakaretso ya go aga le go supa toropo ya Lobatse e le boremelelo jwa metshameko le bojanala. Gilbert Mogorosi, BTV News, Lobatse. wa tsosantso le dikgang tsa Botswana Television a re gatele pele e re ka metse ka go farologana lefatshe ka bophara e ne e ipelela boipuso kwa motseng wa Kalamare gone banni ba ne ba tshwa malatsi ao ka go ipelela dingwaga di le 125 125 motse wa bone o ntse o le teng kgosi ya motse o kgosi go a re mosinyi o lebogetse seabe sa bagolo mo motseng wa gagwe go ba ne ba tshwaragana go aga motse kgosi ya re motse wa Kalamare o tshwanetse wa gola go menagane go ngaka babeeletsi le bajanala a rutlwa pego ka Love Mo Mario. Motse wa Kalamare o dikilometera di le 41 go tswe mo motse wa Mahalaphe wa ileng one boremelelo jwa dithabololo mo kgaolong. Motse o dikaganyeditswe thata ke dithaba tse go tlhalosiwang ga ditshwereditso tse di ngokang bajanala go tafa. Kgosi ya motse o kgosi go a reng mosinyi a re lentswa ba ipelela dingwaga tse di 125 jana go botlhokwa go lemoga seabe sa bagolo ba ba tswang kgakala ba tlhokometse motse o go hita o nna le dithabololo mo go rang gore mo 125 yo wa kago le kgolo ya motse o ba na le seabe se se tona thata ile gore ba go thela ba mo motse o ba sia ka dingwaga di le bo 20 hela kana o less kana hela go le a me ba gaitso ke batla go lemoga batsadi ba ka tsela e hapegileng ka gore rona re santse re na le dinoko tsa go kataha ra tantsha ra ipela ra ja ra nwa me ra itse gore batsadi ha ba tsena mo dingwageng tseo gantsi ba bo ba le hela kolwa pe. Bangwe ba bagolo mo motseng ba tlhalosa ha moleto o ba thatswa dipelo ka jana go lofa e ne e le sekgwa ka nako ya fa ba tafa mme jaanong gompieno go na le dithabololo hela tse di kgatisang ka gore dilo tse ne a re ha di dirwa tse ne diro ka thuso ya batho go ipupaganya sekwele se ile ha ba bona le gore bana ba boga po ba kopa madi ko mahikeng mme ba mahikeng ba ntsha madi a romelo ko travel counseling ko Soro sekwele se be sa go agiwa hela mme gone na kwene re gola mo motseng wa hela gore ne re sa tshele jaaka go tshelwa gompieno yana batsadi ba rona ba ne ba nna ko masimo rona ne re na re le nosi ne re sa tshwanela bana ba se gompieno ba leng gore motsadi tsatsi le letsatsi o tshwanetse gore ba salanye le ngwana ba sekwele. Modula stilo wa khansele ya Mahalaphe e leng yone e okametseng dingwe tsa dithabololo tsa motse o a re khansele ya gagwe e na le dingwe tsa dithabololo tse di sologetsweng go dirwa mo motseng o.
Se re se dira mo nakong ya gompieno ke gore ba Kalamare ba hetse ba tsentse di-proposal. Kalamare ha o mo lebile ke motsohetso mo le motona thata o e leng gore ditsela tsa teng bogolo ya internal roads ga se tsone sente mme ke dilo tse di tseneng kgang ya metsi mo motseng wa Kalamare ke kgwetho ga ise di goroge sente mme ebile ha o lebelela gape le go bewa hela ga ditsha ga ise go wele mo e leng gore batho ba ka hella ba itumela ra jaaka gompieno re bua ka bogologolo ja dingwaga tse 125. Moleto o ne o ipelelwa ka tlase ga sethogo se se reng motse wa rona seikokotelo sa rona le boipelego jwa rona. Love Mario, BTV News, Kalamari. Toropo ya Selebephikwe e neng ikaegile ka mohama wa meepo e lebile banni ba yone go aga bokamoso jo bošwa fa Botswana keteka dingwaga di le 50 le bohera bongwe tsa boipuso ba nne ba rotloediwa go ipelega le go nna seopo sengwe go tsosolosa toropo ya bone morago ga go gomagomediwa ke go nyelela fa meepo wa BCL o tswalwa seo se kailwe le tsela ya go diragatsa lengwe la matshego a boipuso a lehatsheleno le tshego la boipelego a rutlepego ka Mammusi Siska. Toropo ya Selebephikwe e tlhomilwe mo dingwageng tsa bo 1970 go tshegetsa tiro ya moepo wa kopore le nikele wa Bamangwato Concessions Limited. Ditswammu di bonwe mo dingwageng tsa bo 1960 pele ga lefatshe leno le tsa boipuso. Itsholelo ya toropo ya gola ka ditlhabololo tsa mohama wa ditswammung go fitlha ka ngwaga wa 2016 moepo o tswalwa mme o tlogela toropo e sokola. Go tsosolosa toropo banni ba tshwanetse ba nna le mowa wa boipelego le gone go bereka mmogo. Ile ka 1970 BCL ka ne yanong ya agiwa go ta bo smeltery go ta dikomponi tse di harologaneng bo Milestone ba goroga bo CNH ba goroga dikomponi hela ka go rulagana ga tsone tsa wadita mo Selebephikwe. Toropo ya rona mpore e nyelela mme re leboge modimo gore ga go a kgonagala gore toropo ya rona e nyelela gompieno re tshwantse gore re tshwaraneng re mo hihi gore batho ba rona ba bone ditiro dithabolle di teng mo Selebephikwe ga re ka simolola re emala le re nna dikgongwana re nna re bolelelana tse re di jeleng ka ngwaga a tala ga ke ga re isa gope. E re lentswe lefatshe leno le na le dingwaga di le 50 le bofera bongwe le ntse le ipusa go sentse go le gontsi mo go saletseng kwa morago. Rothe re ka dumalana gore re itsewe ka botho mme kana bontse bo a tlhaela ka gore mo nakong tsa gompieko re aparetswe ke segajaja sa dipolano dikgokgontsho mme kana ga re bua ka botho go raya gone gore o tshwantse o le moge motho yo mongwe jaaka wena. Re saletse ko morago honorable minister re ka ipela mme a re lekeng a puso e leke gore itsholelo le yone e te mo diateng tsa Batswana e tswe mo diateng tsa Batswakwa a ditiro tsotlhe tse e le gore di ama itsholelo ya Botswana re lekeng ka tsela otlhe re sa kgetholole mme re le ka tsamaiso e le gore re ka e busetsa mo Selebephikwe go ne go phutaganetswe mo kgotleng ya ikagileng go ipelwa ka kopelo mmino le dithuto tsa ngwao go ruta banana ba kamoso. Mammusi Siska, BTV News, Selebephikwe. Mothusa mokwaledi wa Gatautwana mme Matshidiso Bokole o kopile baithuti ba sekolo sa Madibasini a kwa Mahalape go tsa thuto ya bone ka tlhoafalo le go ikgapa mo tirisong ya ditagi e mo nakong eno e go tlhalosiwang fa e golela pele hela thata mo dikolong le gatse ka bophara mme Bokole o bile se kwa ka bodientsele ya sekolo seo e neng e tshwaretswe kwa Mahalape. Love Mario wa Pega. Sekolo sa Madibasini ke sengwe sa dikolo tse dikgologolo thata mo lehatsheng leno ebile e le sengwe sa tse di alositseng bontsi jwa batho go akaretswa Tautona Advocate Duma Boko. Ngwaga le ngwaga sekolo se tshwara moletlo wa kabodietsele ya baithuti ka tshwaragano le mokgatlho wa baithuti ba pele ba sekolo seo. Hela molaetsa ya nna gore baithuti ba ikgape thata mo ditaging tse jaanong go lebegang tiriso ya tsone mo dikolong e golela pele. There is also a growing concern of drug and alcohol abuse within our student communities. Drug and alcohol abuse.
In fact, we don't even need to get to abuse. There is absolutely no reason whatsoever for any of you to take drugs or to imbibe, take alcohol. It is not necessary. Or to even concoct when you're supposed to do your biology or chemistry experiment. Magareng ga melaetsa le mahoko a kgothatso ga bo go le ka bodietsele tse mo go tsone Re Lennox Lesole a nnileng ene a gapileng dietsele di le 5. To all those who are listening, hard work pays and determination also pays. For now, the suffering you are suffering right now ain't compared to the enjoyment you're gonna is in store for you in the future. So work hard, push yourself right now, and you'll enjoy later. What gave me the most motivation is my parents. Their input in my education has been great because they put a lot of effort in my education, academic wise. Mongwe wa baithuti ba ba dirileng bontle ke Mme Thato Ke Itumetse yo ene a dirileng 48 points. Mme Ke Itumetse a re lentswa e le mona le bogole seo ga se mo kgobe marapo ka gope ebile a kgona go tsenela dithuto tsa gagwe tsotlhe go sena makgwere ape. Just know that against all odds you have to pass and do all your best, and you have to be disciplined, because when you are disciplined you'll be consistent enough in all your studies. Mo nakong eno puso e mo lenaneo la go thabolola thuto go e baya mo selekanyong sa gore e tsamaelanye le dinako tsa segompieno ebile e ka kgona go ntsha dialogane tsa popota go thabolola lehatshe leno. Love Mo Mario, Botswana Television, Mahalape. Tona wa dikgaolo le tsa ngwao re ke tlhalefile motshego a re puso e tsere tshwetso ya gore re diragale ragwe a re rifadiwe go nna moemela kgosi yo mogolwane mo letlhakane e mo nakong eno e leng kgosi baruntsi ke gapetswe re motshego o re letse banni ba letlhakane kgang eo mo butegong ya kgotla kwa motseng wa letlhakane a rutlepego ka se ba itsente bogo. E ne ya re lebaka la ga kgosi baruntse ke gapetswe le wela ka kgwedi ya Lwetse 2021 a kwala mokwalo a supa ga togela tiro ka bogodi jaaka e le tsamaiso morahe o ne wa rerisiwa wa boa thopare diragale ragwe go tsena mo maemong ao a moemela kgosi yo mogolwane mo letlhakane go tlhalosiwa ga kgosi ke gapetswe a na boela kwa morago tshwetso ya go togela tiro mme kopo ya gagwe ya tega jaaka a ne a okeletswa sebaka sa tiro se se neng sa ntšhafadiwa ngwaga o hitile mme se ya bokhutong kgwedi ya Mopitong ngwaga o tang seo se ne sa bakaketsaetse go moraheng ka ba ne ba sologetse gore kgosi e ba ithopileng e bewe mo setilong ka jalo Tona Motshegwa o ne a rolela banni a puso e tsere tshwetso ya gore re diragale ragwe a rurigadiwe go nna moemela kgosi yo mogolwane mo letlhakane ka e le dikeletso tsa morahe ga go na lekwalo le le renya yo le yanong magokwalo a boelwa morago wa hirwa go ra gore le ene wa go dikgosi di nna pedi ke seemo se re leng mo go sone se tlhokang gore sebaka nngwe ke lona le rona gore re dire gore kgosi e nne nngwe hela re dire gore e thopilweng ke batho go nne jalo mme wena gone go raya gore go tabe go tsisa ko bokhutong lebaka la gago la go theogela mme o se ka tswa hela re dire gore lebaka lone le no ta tswa ka lone letsatsi la teng jaanong o neele ditshwanelo go ema gone koo puo ya gago ga motho a e reeditse ke thuto ya sennela ruri e le gore ga re ka e tsa ra e dirisa re ka bopagana kana ra bopa tšhaba e ra thabolola mone motse wa letlhakane morahi o dumelana le tshwetso ya puso go thoma re diragale ragwe moemela kgosi yo mogolwane mo letlhakane jaaka gore nya kgosi dira tsatsing geno ta rurigadiwa ke dumelana le mogopolong ke kopa gore kgosi dira ya ka rurigadiwa go nna kgosi ba gaetso a kgalemele thata kgang ya tribalism mo letlhakane tsenya re yo mo kgoteng simple batswala ba buile 1200 motho a na mo sia tsamagana le 500 mme seo ke a se lebogela o dirisitse ene thumo e ne e rumilwe batsadi ba rumile ngwana gore tsamaya gore direla tiro go thamaletse mo nako ya gompieno o ntse o busa
karabo e thamaletseng. Tona Motshekwa o kopile batswana go rarabola dikgang tsa bogosi ka mowa o edileng gore di seka tsa kgaoganya setšhaba. Sebaetseng Tebogo, BTV News, Letlhakane. Wetso jaanong re lebetsa mafatshe a sele. Moemedi wa lefatshe la Afrika Borwa kwa fora Nathi Mthethwa o itlhetswe a tlhokafetse gaufi le hotele ya Hyatt Regency kwa toropong ya Paris. Go ya ka lephata la bosekisi kwa toropong ya Paris, Mthethwa yo dingwaga tse di 50 le bohera bobedi go ne ga tlhalosa fa sa bonwe ke mosadi wa gagwe ka mosupologo morago ga go romela molaetsa o belaetsang. Mthethwa o ne a direla kwa lefatsheng la fora go simolola ka kgwedi ya Sedimonthole 2023 mme a diretse lefatshe leo e le tona wa sepodisi ga mmogo le lephata la botaki le ngwao kwa lehatsheng la Afrika Borwa. Go ya ka mokwalo o tswang kwa go tona wa tsamagatsa a sele wa lehatshe leo Ronald Lamola wa kgotse bodiredi jwa ga Mthethwa a re o diretse lefatshe leo ka bonokopila. Lamola o tlhomamisitse fa dipatlisiso tebang le leso la ga Mthethwa di tsweletse mme ebile bogogi jwa lefatshe la fora bo bereka bosigo le motshegare go wetsa dipatlisiso. Tona wa pele wa DRC Re Joseph Kabila wa tlholetse loso ke kgotla ya sesole sa lefatshe leo le fana so ka kwa kgotleng ka nako ya katlholo fa ine ntshiwa. Re Kabila o lebisitswe melato e akaretsang ya borukhutlhi le go leka go menola puso. Kgotla tshekelo eo e teletsweng pele ke moatlhodimogolo wa sesole Lieutenant General Joseph Katalai e ne ya tsaya tshwetso ya gore Re Kabila o tshwanetse gape a duela madi a kanang ka $33 billion e le go mo tlhaela seabe sa gagwe mo go tlhotlheletseng setlhopha se di gogela thoko sa M23. Wetso sebaka ke sa go se gonko go tshwaretse tsa metshameko. Tle go leboge o lebile mme ke re madume we sotlhe dikgang tsa motshameko o di tlisetswa ke nna go segonkwe mme ke gore letlhe a re tsene mo go tsone ka tlhamalalo. Re neilwe lekore wa setlhopha sa table tennis sa Smash Manix o buile ka kwa morago go fenya bosemega jwa kgaisano ya Phoenix Assurance Botswana Independence Grand Finale mo karolong ya banana jaaka na fenya thato gongwana ka disete tse tharo go tse pedi tsa 9-11, 6-11, 11-7 le 11-7 jalo le yone 11-7. Magaolakgang ao a na tshwaretswe kwa holong ya Botho University mo Gaborone ka letsatsi la boipuso a jana rutla dintlha ka Kgomoso Sefako. Lokoro go rogile mo magaolakganyeng a sena go ntshetsante go faone jwaka ka disete tse tharo go tse pedi fa gongwana ene a na kgapela nte lefatsi yaka ka sete tse tharo go lefela go dira magaolakgang a rothisa leti fela ya nna gongwana yo simolotseng ka lobelo le lefa go dingwana a gapa sete ya ntlha ka 11-9 mme a tswelela ka tsemeko eo ente a dirisa lekoro diphoso go gapa ya bobedi bonolo ka 11-6. Go le mongwe fa motshameko motswedi atleng lekoro a ithulaganya botoka mo seteng ya boraro a bo a ko morago ka mašetla mme a tega jaaka na e fenya ka 11-7. Phenyo e ya modisa mokole go feta a gapa sete e latelang ka 11-7 go isa motshameko ko seteng ya bofelo kana deciding set. Le kawane le la Smash Manix la bolesa thibege mo go ya bofelo jaaka kgongwana le ene a na setsa supa letsapa mme a e fetsa ka 11-7 go ikgapela 3000 pula. E rile thato a leader 2-0 di score di le 7-6 ka coach ya me, also my father ke ga bitsa timeout. He told me that I should believe in myself, I shouldn't lose hope, and I should just keep on playing. And that's exactly what I did. And yeah, that's how I won. I feel relieved, honestly. It was tough, but I had the mental strength and fought back, and eventually I won. So I'm quite happy. Magaolakgang a basetsana a ba kopantse boitlamonkele le Carol David bothele ba sethopa sa bonteng dithuteng fela nkele a gapa motshameko o ka sete tse tharo go tse pedi tse 11-13, 11-9, 11-13, 11-8 le 11-5. Nna ke ipone gompieno tota ne ke sa tshameka cause ga nne ke tshameka le Carone forehand ne e pala na ntshetela e be ke palelwa ke go mova tse dingwe na kgona go nsmashetse be ke palelwa ke go mova ke sa move yela so nkare ne ke sa tshameke sentle.
metsi ebile ha ke tswa ha ke a go ipankanyetsa le ke tlang ke a go bankanya my forehand le movement ya mo metshameko e mengwe ya di-mixed doubles Tshepang Mosala le Tshepiso re batenne ba fentse makgaolakgang kgathanong le Tiro Lesomo yo neng a tshwaragane le tsholofelo ga o kgalemelwe re sa lefo ba ka maloka ke ene Mampudu a borre ba bagolwane a sena go fenya makgaolakgang kgathanong le Masalesole fa Tshepiso re batenne a fentse karolo eo mo letlhakore la bomme a sena go fenya kgathanong le Constance Khuzwane Khomzo Sefako PTV Sport Gaborone fa re tswelela bakatisi ba ditlhopha tsa borre le tsa bomme tsa netball tsa monogae le kwa Eswatini ba re metshameko ya botsalano ya malatsi a mabedi kwa toropong ya Jwaneng e ba file sebaka sa go itlhokotsa sentle go ipaakanyetsa dikgaisano tse di mašetla tse di tlang jaaka metseletsele ya metshameko ya Netball Africa Cup of Nations ka kgwedi ya Sedimonthole kwa lefatsheng la Malawi mo metshamekong ya makgaolakgang ya borre setlhopha sa Eswatini se ne sa nota sa Botswana ka dinodi le 57 go tse 40 tsa Bengae bomme ba Botswana ba fentse Eswatini ka dino tse 43 go tse 39 Emmanuel Rapwa go saretse dintlha Ditlhopha tsa setšhaba tsa Eswatini le Botswana di ntse di nkgisana magwafa mo malatsi a mabedi di tshameka metshameko ya botsalano ko toropong ya Jwaneng dikgaisano tseo tsa bodile mašetla thata go ka bakangwa borre le bomme go suga batshameki go tia moko jaaka ba ipaakanyetsa metshameko ya mafatshe ya re mo letsatsi la bofelo ga thulana borre ba Botswana le ba Eswatini mme ba fenye ya nna bana ba kwa Eswatini ka dino tse 57 go tse 40 tsa Botswana motshameko mongwe o neng o kgatlha leitlho thata wa bo thulantse bomme ba monogae mme ba dira mogotweng ga e ke latelwa mosimeng ba fenya setlhopha sa baeng ka dino tse 43 go tse 39 I would say I'm relieved, not the results. Re ne re solofetse go fenya ka dino tse dintsi ka re letse re fentse ka dino di le 13 fela phadisanyo ya motshameko wa gompieno e ne e le mašetla thata ebile ke itumeletse thata ka fa re tshamekileng ka teng go feletsa re fentse motshameko and most importantly to win the matches. I'm happy about how they played. To me ke itumeletse ka fa setlhopha sa me se tshamekileng ka teng ka bane ba le pelo kgale ebile ba le majato they were aggressive, they have speed. Barulaganyi ba metshameko e ba tlhalosa fa e tsamaile sentle mme kgolo le phadisano e maleba e santse e tlhoka barotloetsi selo segolo sa ngwaga o ke gore re Africa Cup e tsenang ka December ko Malawi mme jaaka ke bua jana ga re se re kgone go kgobokanya tsotlhe tse di tlhokegang re santse re ntse re ikuela mo bagwebing gore re kopa ke monokeng. This invite has actually helped us prepare because metshameko e mosola thata ka e re thusa go itlhokotsa. The hospitality extended here is beyond what our expectations. We really appreciate this invite. Ra itse gore accommodation ya ka rena le baeng ba ba tswang ko Eswatini yana ba robala gone mo ba reka mo dishopong tsone tsa rona tse le ba go ba botlana yalo ba benefit from their visit. Metshameko e mengwe ya botsalano e santse e solofetswe go nonotsha ditlhopha tsa Bengae go ka emelana le phadisano e pefela. Emmanuel Rapua, BTV Sport, Jwaneng. Me ke gore lo di boela ka tseleng se jalo re kgantsa metshameko tsana ko eno wetso ka sona sebaka a re boere go gakole ditlhogo gape. Banka ya Botswana e sekaseka tiriso ya ledi la maranyane kgotsa digital currency. Toropo ya Lebatsi e tshegetsa mabelo go gopola botshelo jwa mogaka wa kgololesego sa Morama Shell. Mapodisi kwa Fora ba tlisa leso la moemedi wa lefatshe la Afrika Borwa. Wetso ba tepoloapi ba latela ka seemo sa bo sa moragonyana dikgang tsa Shei di a latela. Madume ba gaetsho ka mogala ka seemo sa loapi nna ke bidiwa Neo Aten mo nakong ya gompieno go bonala dibata tsa maru mo dikgaolong tse di mo bokone jwa lefatshe leno mafelo a mangwe gone go a pogile mo tsatsing la bone go tla poga lefatshe ka bophara
fa mo maphakeleng gone go tla ikutlwa tsa go le tsiditshana mo dikgaolong tse di mo gantsi Kgalagadi Borwa Botlhaba Kgatlengkwene le gare le kwa Bokone Botlhaba ka selekano sa 11 kwa Francistown go yeng kwa 15 kwa Gantsi. Dikgaolo tse dingwe gone go tla ikutlwa tsa go le bothitho ka selekano sa 17 kwa Pandamatenga go yeng kwa 19 kwa Shakawe. Mo tshokologong gone go tla ikutlwa tsa go le bothitho kwa dikgaolong tsa Kgalagadi Borwa Botlhaba Kgatlengkwene le gare le kwa Bokone Botlhaba ka selekano sa 30 kwa Jwane go yeng kwa 32 kwa Tshwane. Dikgaolo tse dingwe gone go tla ikutlwa tsa go le mogote ka selekano sa 33 kwa Pandamatenga go yeng kwa 35 kwa Kasane. Mme jaanong a re tlhalosepe go a rona le be le ditoropo dingwe mo Afrika go tla thiba ka kgonagalo ya pula kwa Antananarivo, Dar es Salaam, Nairobi ga mmogo le kwa Gqeberha ka 12 kwa Gqeberha. Kwa dikgaolong tota ditoropo tsa Luanda le Cape Town go tla thiba. Go tla tlhola go apogile go iketlile kwa Cairo ka 36 fa kwa Addis Ababa Tripoli gone go tla thiba ka kgonagalo ya pula. Go tla thiba kwa Khartoum ka 41. Pesi ke one pe go a rona bosigo jono go itlhela re kopana mo go le letlang boroko. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country. When the dust settles, we will be waiting to receive you. Come explore, experience, and enjoy. Botswana, our pride, your destination. Welcome to Botswana Television Studios, where your concept becomes a reality. Looking for the ideal setting to bring your ideas to life? BTV Studios 2 to 4 are available for hire with cutting-edge facilities that meet international standards. Join us on our morning show and news channel for paid interviews that will promote your services and products to a larger audience. And you know, every day that they bring convenience, reliability, and we're here to have a chat with them. Need a venue for your next corporate event? Our events venue is designed to host various events with elegance and efficiency. From seminars to product launches, we've got you covered. Use our advanced radio and podcast studios to promote your services and products. Our world-class broadcasting equipment allows you to reach your target audience with clarity and precision. And we'll be bringing you exciting things coming from this very studio. At BTV Studios, we are committed to excellence, providing you with the tools and support to make your vision a reality. Contact us today to book your space and take your project to the next level. BTV Studios, where excellence meets innovation. Jinjira zikhanyi za Botswana Television zishiyeisha Petsen Mokhwati nitishire titange sizi kudaya zinshongo Ibanka Botswana yati yanakana kunjenisa isikao maropa nga crypto digital currency itoropo ya lobatse ya tangisa Maimirizi ya South Africa maferi ko France.
gashi divu dini dati riza mina kudiendisa munimuzi wa kalamari awatunga wa shangana papushi kwata kudiza mina zimwaka za makumi airi nju manadanja muzuawo ushisise shikati hwari musinyi wa kalamari mata atika kwati shakishika atika wakuiwa shiwakandu shiwata iwaka muzi njikushanganya awatu wa kalamari shikati musinyi matika kukura kumuzuni kwatiyera watu kutanga zi business muni muzi njao watu watia kuzwa kumavu ashire Love Mario nji kupangwa Andreke Kololo. Muzi wa Kalamari wadishangana zi kilometera zi 40 henju uvunja wachiki kuzwa kumuzi watiyera mahalape. Muzi umukando muni nshangana yopa. Muzi uni unama nga mienje na nyina. Nga pata shishikando shikati yu muzi opa matikya tapangu wataraza amina za mwaka zi 10 enje 20 utano akyo awato wapa kwa katanzi wataragara shija shimuzi naka mo rangore mo 125 yo wa ka go le kgolo ya motse bana le sabe se se tona thata ile gore ba go thela ba mo motse ba sia ka dingwaga di le bo 20 hela kana o less kana hela go le me ba gaitso ke batla go lemoga batsadi ba ka tsela e hapegileng ka gore rona re santse re na le dinoko tsa go kataha ratara tantsha ra ipela ra jara nwa me ra itse gore batsadi ha ba tsena mo dingwageng tseo gantsi ba bo ba le hela kolwa pe wakando wawa mwe muni muzi wazorati ke nshangano yini yati wa Yesu mukona nyina shikuti kya katanzi apa topane ya rinshimwe ngaho na moshine ezo dozizi njezeka ka gore dilo tse ne ara ha di dirwa tse ne diro ka thuso ya batho go ipupaganya sekwele se ile ha ba bona le gore bana ba boga po wa kopa madi ko mahikeng me ba mahikeng ba ntsha madi a romelo ko travel counseling ko soro sekwele se be sa go agiwa hela mme gona na kwene re gola mo motseng wa hela gore ne re sa tshele jaaka go tshelwa gompieno yana batsadi ba rona ba ne ba nna ko masimo rona ne re na re le nosi ne re sa tshwanela bana ba se gompieno ba leng gore motsadi tsatsi le letsatsi o tshwanetse gore ba salanye le ngwana ba sekele musika mashiponayo ikhansele ya kopa kwa mahalape ya terasisi wako za muni muzi matiki ikhansele yake yati yimisiza korasisi wako za muni indiairo adikyaza rasiwa re se dira mo nakong ya gompieno ke gore ba Kalamare ba hetse ba tsentse di proposal Kalamare ha o mo libile ke motsohetsong le motona thata o e leng gore ditsela tsa teng bogolo ya internal roads ga se tsone sente mme ke dilo tse di tseneng kganya metsi mo motseng wa Kalamare ke kgwetho ga ise di goroge sente mme bile ha o lebelela gape le go bewa hela ga ditsha ga ise go wele mo e leng gore batho ba ka hella ba itumela ra ja ka gompieno re bua ka bogologolo ja dingwaga tse 125 inshangano yini ya rekora dza amino papu inshongo ya tikya mozetu chukomo shetu kupangwa Andrek Kololo BTV News Moyakusi mupatisi yui banka yi utswana ima musetsana gape tobeza matizura atika wati chari kunjenisa kuisikao kwa Central Bank Digital Currency matika chini shati shakishika kuisikao akutika ibanka yati shaka kufananizi banka zizimwe rivukodo matazura chini papa mariku uzurukwa kuwa Botswana Television chuchua chini mona haboroni Solufelo Tombale njikupangwa Andreke Kololo kuiseka ukamara panga uchipiyanga tiyara cryptocurrencies kwa yara monanga shawa to wadisiraseka wa marapa mayuwa ni mayuwa chine sharasati kazi banga zizikando livukolo zikuliu zati kia kwa na enjezo zitange kuzisa digital currency ya mavu wao shukutsukana kwangu. At the moment the bank has not yet committed to issuing any digital any central bank digital currency. Mo nakong eno banka ga ise itlame go ntsha madi a mo maranyaneng re santse re le mo legatong la go dira dipatlisiso tse di akaretsang go lekeletsa tiriso ya madi ao ke batho ba re ba tlhophileng to include the use cases,
to see what really the CBDs can be used in Botswana. Zinena kwa mwana tika kwa dichenjura kwa isakao kwa marapangani ngamapia ngazithandura. There is a possibility that the digital currency, if introduced, can improve the payment system. Go na le kgonagalo ya gore madi a mo moranyaneng fa a ka tsenngwa mo tirisong a ka tokafatsa dithulaganyo tsa dituelo tse re nang le tsone. Gape re tlhoka go tlhomamisa gore pula ka nako eno e maranyane a dirisiwang thata e tla tswelela yona le seriti. The pula has a place and it can still be used as a legal tender. Re sokorana mushi e banka ya Botswana ga ezura zizika ziza watu wafana kuyiwa shikuise gawo marapa ga sesena mushi. Then there's also what you call the security features. This is where, sometimes with some noise. Go na le dilo tse di sireletsang mo mading a rona. Madi a mangwe a na le selo se se dirang gore ink e kgona go fetola mmala fa e sekemesiwa, mme gape go na le madi a mangwe a tsentsweng ditshwantsho tsa holographic. There are those stripes that are drawn in the notes. Some are embedded in the notes, some can be on top of the notes. I banka ye ya re ko izamina zimwaka za 50 ukwezukopani ya tizura shitapata na nyena kuzoro mona shipia. Enje kuisika watika enjuwo wafananga hone wa malivukolo kutikia warasi sijakao shilivulini kupangwa Andrek BTV News. Mokando yo aziza mavu njizi zishazi tate ke tlhalifile motshegwa matika horomente mamana atika tate dira gale ragwe arasiwa shikati yo mokando yo go letlhakane na moshi mayimini kushikati baruntsi ke gapetswe tate motshegwa matazira awatu ikanyini muni shangano ye shikhwata muni muzi wa letlhakane se ba itsentebogo njili ntibile tamanisa kamogelo a tiri suku ra xikati ba ronsi ke gapetswi re nxanga ke yokumana xiukwezi kwa ucinjiro 2021 ka koro matizura xa matisiya inxangwa xikuti kyazi mwaka zake za kita nanga kyo xikati ka xuka na ngwena ka xuixiri ikhani kukuliqo tangwa wa mcinjiri na ngweza rusuku ra inxango ake ra ta weza na ngweza mwakali tari lati mana o mwaka wa tija xiukwezi ukuyuwa cini xa ta njenisa entundano muku wa tuhumuzi xikuti kya wari wa yimina kuti kya xikati yiwa ta yiri ka yomupiya asikame papuxipuna popa mukando motshegwa kazira watu atikia hurumente matimi katate dira galeragwe kurasi muimiziri ashikati munile thakane ngashi a watu watishaka ha gona le kwalo le le renya yo le ya no magokwalo a boelwa morago wa hirwa go ra re le ene wa go di khosi di nna pedi ke se mo sereleng mo go so se thoka ngore se ba ka ngwe ke lona le rona gore dire gore khosi nne ngwe hela re dire gore e thophilweng ke batho go nne jalo mme wena gone gore a gore go tabe go tsisa go bokhutong le baka la gago la go theogela mme o ska tswa hela re dire gore le baka lone le no ta tswa ka lone letsatsi la teng jaanong o ne le ditshwanelo go ema gone go ya gago ha motho a e reditse ke thuto ya sennela ruri e le gore ha re ka etsa ra e dirisa re ka bopagana kana ra bopa tšhaba e ra thabolla mone motse wa lethakane a watu watisirina nyina ikhani utikya hurumente ulivu ayimike diragala ragwe kurasi shikatao mone lethakane ya ka o renya khosi dira tsa tsingeno ta ruri hadiwa ke dumalana le mogopolo ke kopa gore khosi dira ya ka ruri hadiwa go nna khosi ba gaetso a khalemele thata khanya tribalism mo lethakane tsenya re yo mokhote simple batswala ba buile 1200 motho ona mo siatsa magana le 500 mme seo ke a se lebogela o dirisitse ene thumo ene lumilwe batsadi ba rumile ngwana gore tsama gore derela tiro go thamaletse mona go ya gompieno o ntse o busa karabo e thamaletseng
Minister Motshegwa Marombo wa Tswana ku tsirihanya zikhani ziwushikati xiumuko wumuchiki ku yimika magambazana. Lintibile Tamanisa Kamogelo, BTV News. Deputy Permanent Secretary wa kudiha Ima Matsidiso Bokole Marombo wa Pundi ushikwere Shamadiba Senior Secondary atika wanjene shikwere na nyina kushitiza atika kawanjene muni kunuwara njizi zimwe. Ima Bokole mata hweta chini achopa kuinshangono ikupa wa shemberizi zipua koma halapi. Lavo Mario Njilin Tibile Kamogelo. Xikwere xa Madiba Senior i chimwe xi zikwere zisikando zizikoro muni livu letu. Tana ngweza i chimwe xi xatara yayakawo a watu wa wenji na nyina. Wafana mukando Advocate Dumaboko. Omwaka no mwaka xikwere chopane jikupata inshangano yokupa warasina qazi poa. Xikupatizana zinshangano zozimwe ni wayayo wakatanzi wixikoro chopa. Muranza wari kutikia wa Pundi ushikwere wafana kudzwa muni kunwa mara njizi zimwe zizifana kyopa xikutikia kwa manishikatika za tukura muni zikwere na nyina. There is also a growing concern of drug and alcohol abuse within our student communities. Drug and alcohol abuse. In fact, we don't even need to get to abuse. There is absolutely no reason whatsoever for any of you to take drugs or to imbibe, take alcohol. It is not necessary. Or to even concoct when you're supposed to do your biology or chemistry experiment. Tatelonok Silesole, Matawa Kita, Shikuwara Zokwaro, Zo Manalianja, Kuwakita. To all those who are listening, hard work pays and determination also pays. For now, the suffering you are suffering right now ain't compared to the enjoyment you're gonna is in store for you in the future. So work hard, push yourself right now, and you'll enjoy later. What gave me the most motivation is my parents. Their input in my education has been great because they put a lot of effort in my education, academic wise. Muni wa Pundi ushikwere yumwe I thato ki tumetse imatawa kita sha 48 points. Matawa zira dikia o waka ka opomu krachika ummoto kurasi uqa munizi yaya atu umwenu umwe. Just know that against all odds you have to pass and do all your best. And you have to be disciplined because when you are disciplined, you'll be consistent enough in all your studies. Paputi na mukando yuzi yaya za wapundi wa wanene. Matikia imuni litando rikutikia warasi ziyaya zati fwana za mavunga ngamwe. Lintibile Tamanisa Kamogelo, BTV News. Muyimirizi ywa Samora Machel Compatriot Marathon tate litsweletse mushavi maraza amina kukurisha kumoro ngari ungo kutanga kupata muni toropo ya Lobatse atika chini injira yiku yana kana mukando yini yamari odiha yaka tanzi ywa Mozambique tate Samora Machel riwadini leriku yana kana tate Samora Machel datifana ni yudiwa leri amata apa kwa shado ngasha mata apa kwa shaukwezi kwa tiko kwa tirasi makumi ayiri njiuvunja utriki sha 1933 shizora sha Gilbert Mukhorosi njikupangwa Andrek Kololo. Papuchu heta shaoni moyendisi yuri Samora Machel Compatriot Marathon. Moyendisi ni matiki amukando tate Samora Machel. Matara ziza tira shamanja koroyana kuimpatiro chilivu lyao. Jukuchutura kwalo. Munero enda rwake
mara ku enda ka tikita xitoropoyini ya Lobatse. Xiyanekiso xake xa tirasi ya tika ka Kazimina. Itimetse thata ke mototo thata gore ona ra magaka yo Samara Mashele le Samara Mashele yona a sabetse kwa ona yaano go supa tomagano ya Botswana le Mozambique le sone serodumo sa Botswana gore Botswana ona itse e le botshabe go tshegelang teng ka kabiso yaanong lebelo le toro ya melitimo ya ntho gore le tla re romaganya matsho o mabedi mono wa lebelo le a gompieno ke go tlotlomatsa mogaka Samora Mashele presidente ya pele ya Mozambique o e leng gore o kile re le batho ba Lobatse ra mo amogela mo motsing wa Rakgabosele le bone re ba gakologela mo e leng gore mo nakong ya gompieno ke la ntlha re simolotse re tla tswela re simolola ngwaga le ngwaga gore le batho ba Lobatse re ne re keteka mogakao awatawata ya huyunji yangu na nyina waraza na nyina ati kya rutu Europa rwaka tanze raturasiwa muno muzao umwaka no mwaka kuweka ati kya tambusa muzao enje kushanganya wa yeyi wa witoropo ya Lobatse Rutuyorunera Samara Mashele Compatriot Marathon Rotilraira atikara tutambusazi yana kana za wayei kopoko kuya haitoropo ya Lobatse irashi sukomo shidze enje olia ezo olivu kupangwa Andrek Kololo BTV News. Itoropo ya Silve Pikwe yata rira ha shadizwa muvu korasi uparu mupia ya watu au papo divuda Botswana dati shambira zimwaka zimakumi matano njuvunja utsiki dati riendisa awatu muzi wata tundura kupatizana atikawa kuture muzi wao hangazi zwa muvu zao za BCL zari za yazirwa chopa shashitira shashitiri kuika kura shashitiri injira yikurasi chini kupatizana kutwara rivu kukuuso mamu sisika nji bafedile Jeremia. Itoropo ya Silve Pikwe ya daimi kwa shumaka wa 1970 kuithe zizwa muvu za ikompri nji nuclear bamangwatu concessions limited zizwa muvu za tamwana shumaka wa 1960 papulivulini haririchire kumwana liendisa washambisi uitoropo watakuliswa kuzizwa muvuzini kuya kuku njenamu kumwaka wa 2016 papu kusazizwa muvuzini za tayazurwa popa awatu uitoropo ingawa tatanga kushanda kutambusa itoropo ini awatu wa muzi watafana kuya umuko o limina nje kupatizana kukotura muzao ileka 1970 bisi elekane yanu nya agiwa gota bo smeltari gota di company tse di harloganeng bo mine stone ba gwaroga bo CNH ba gwaroga di company hela ka go rulagana ga tsone tsa bodita mo Silve Pikwe toropo a rona mpore e nyelela
mme re leboge modimo gore ga go a kgonagala gore toropo ya rona e nyelela gompieno re tshwanetse gore re tshwaraneng re mo hihing gore batho ba rona ba bone ditiro di thabolle di teng mo Sedibephikwe ga re ka simolola re emalagale re nna dikgongwana re nna re bolelelana tse re di jeleng ka ngwaga tala ga ke ga re isa gope tapanga livulini linaze mwaka za makumi ngaho umana lyanja enji uvunja uchiki lyatiliendisa kushiri kuna zizinji zizakera kuliqo rothe re ka dumalana gore re itsewe ka botho mme kana bontse bo a tlhaela ka gore mo nakong tsa gompieko re aparetswe ke segajaja sa dipolano dikgokgontsho mme kana ga re bua ka botho go raya gone gore o tshwanetse o lemoge motho yo mongwe jaaka wena re saletse ko morago honorable minister re ka ipela mme a re lekeng a puso e leke gore itsholelo le yone e teng mo diateng tsa batswana e tswa mo diateng tsa batswakwa a ditiro tsotlhe tse e le gore di ama itsholelo ya botswana re lekeng ka tsela otlhe re sa kgetholole mme re le ka tsamaiso e le gore re ka e buisetsa mo batswaneng awatu itoropo ya Sedibephikwe ngawa khongeni kushikhwata sha ikageleng kwe injemina zinjimbo mazana inji ziza makuru ao inji kuya yaro wa pundi bafedile Jeremiah BTV News. Tidairezu Badizani wakitirizi wawuzithopa ziza manyana nji waqheka za netball za muni rivu letu nji ko Swatini watika kubadizana shumbia muni maiwa mayiri kujani ya rasi atika wadi ya naqa kuimina zizinkando zatia zizinji ngashi ziki za Netball Africa Cup of Nations shiukwezi kumunji kwa Malawi muni ziki zeza mayendisizo ziza wanyana wa Iswatini watadawa utswana shiu zimba zima 50 njiu yirika papapu zi 40 waqhekwa wa utswana wadi Uswatini sha 40 njiu wa utatu papu 30. I would say I'm relieved, not the results. Re ne re solofetse go fenya ka dino tse dintsi ka re letse re fentse ka dino di le 13 fela phadisanyo ya motshameko wa gompieno e ne le mashetla thata ebile ke itumeletse thata ka fa re tshamekileng ka teng go feletsa re fentse motshameko and most importantly to win the matches. I'm happy about how they played. To me, ke itumeletse ka fa setlhopha sa me se tshamekileng ka teng ka bane ba le pelo kgale ebile ba le majato. They were aggressive, they have speed. Re neilwe le kwero ya table tennis ya Smash Manix ka hwete kokodiqo di kukhwana shikisha Phoenix Assurance Botswana Independence Grand Finale muka wa pundi wa cene ngashi amariku khwana thato khongwana shizimpika 9-11, 6-11, 11-7, 11-7, G11-7. Nkanizimane mapatira ko Butho University. Irile thato a leader 2-0 di scored 7-6 ka coach yame. Also my father grabitsa timeout. He told me that I should believe in myself, I shouldn't lose hope, and I should just keep on playing. And that's exactly what I did. And yeah, that's how I won. I feel relieved, honestly. It was tough, but I had the mental strength and fought back, and eventually I won. So I'm quite happy. I keep on the next time because I need some Keroni for Hindi Pala, Nansetela, a big pala mover. Telling me now, I'm smashes a big pala like a move, I guess I'm moving. So I'm carrying next time kissing. Mates, ibile ha ke tswa ha ke go ipankanyetsa le ke tlang ya go bankanya my forehand le
movement yalo. Tidaye Zishongo Nangweza ibanka yutswana yatiana kana kunjenisa kuisika wo maropa nga crypto digital currency. Itoropo ya lobatse yatangisa moro wa Samora Machel. Mayimirizi ya South Africa mafweri ko France. Zikanyiza meni achopa ni rangare naqa ni racheche zikanyizi shikaranga kuzapani. Welcome to Botswana Television Studios, where your concept becomes a reality. Looking for the ideal setting to bring your ideas to life? BTV Studios 2 to 4 are available for hire with cutting-edge facilities that meet international standards. Join us on our morning show and news channel for paid interviews that will promote your services and products to a larger audience. And you know, every day that they bring convenience, reliability, and we're here to have a chat with them. Need a venue for your next corporate event? Our events venue is designed to host various events with elegance and efficiency. From seminars to product launches, we've got you covered. Use our advanced radio and podcast studios to promote your services and products. Our world-class broadcasting equipment allows you to reach your target audience with clarity and precision. And we'll be bringing you exciting things coming from this very studio. At BTV Studios, we are committed to excellence, providing you with the tools and support to make your vision a reality. Contact us today to book your space and take your project to the next level. BTV Studios, where excellence meets innovation. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination.